The Bridge. Nampi First. Ipaumen amasapenen phatpai pi patin ka thangwa kenen chuting le tu ni tha the bridge sa hin kyolimpi diu hi pu mangboy haukip ama hi KNA spokesperson a hi en chuting le ama to tu le tu ai nam din mun ho chuting le mabana election tu yan lang chuting le nampi ki vai hom dan ki vai pu dan hi jong le ama to ama perspective holim na kain ne hon de hen tao na zong ka nei hon hi tan ke nen tao no wang hi kain koi hon lo ta en ja chulung lu ta pun na ta nam thua khong ke holim hon de hin ji chun ana vezo sin jong lung lu ta le pun na ta a chai chan ei na bet pi diwa ana vezo se koma tip na ka hin nei hin tin ama sa penen pu mang boy na phat man tam ta the bridge ten hen pi achla nam thu ke holim khom thei dinga na phat man tam ta hen pi je na ma sa penen na chunga ke pa thu ka sein ama sa penen question in na lu jing le hen tu le tu din muna inam din munu thu ho isei masangin nang KNA spokesperson ne hin KNA hi ho adinga politics lang hin lang ipilang jong le pioneer dan amasal lang pen da hin tu hen amang to bang athip to bang ipidin muna ham ti chu nang man na to na organization KNA chung thu pen them khat brief nei bol pi ben lang chizo ting le tu le tuai nam din mun hi nang man na mu dan nang jong nam ngai lu khat activist khat na hi zalen nang man na mu dan ho jong them khat opening remarks in brief nei bol pi le chen ke pa me Cookie National Assembly hi 1946 epui pa tewen British ten igamu tu phawani da kha masang wa chu Cookie te platform dinga ani phu da o hin hechi Cookie National Assembly hi 1946 ke phut do chu abane hung chi thawin India sunga political party khat dingin register ni ke bol bet chole emle te non in nei tawin hi hechi Cookie in p o hung ki pat masang lang pe he Cookie National Assembly hi in bol o hi chole hechi ke ne mina hi Cookie te gam tum thum ho Jawaharlal Nehru mod hung visit kumayang chu 1960 hay 50 lang ayang chu first memorandum ho Cookie sti na ding ai ni pi sau chai tai chong le hichi political party khatna in he do phat wa hin election symbol chna thlim che hi ai wangin 1990 kumvel a hin hichi Cookie National Assembly hi in da su kai tawen hi cha hi abui pi ding anim lo hi ama wang zalena issue ho se na dinga hi platform nei lo wi watchun kegin 2016 apa na chu Cookie National Assembly hi election commission office kachia athilum chandan ho ka ve nai le isimbolu yan le amangai tai chang le register political party kha chun a registration number wang chaman sa the pui ayong le election symbol ho chu kumsom ni function luwa pha na chu and reserve kita symbol chu mi na nikila ai tai e cha ya tha bia kan bui pi hin hi chu kan bui pi na dinga yong hin ke ne min hi achul be se ta ya chu congress na le congress adinga igi chok mo BJP ha le BJP chang le Manipur Assembly hi ho nam thu se na ding platform thelo party thule le ho ki se ya asafar nam pi hi wa cha kin jong Cookie sunga ke anu te hin chang le UPF hin ke anu langa hi pupia so kip kan ki mu pin hechi revive kan tha bol no me ka til ai na ka chin chang le UPF langa chai le oi pu helin kip gen to defense pa ko kan ki mu pi hi heta se kin jang support min amuna ha support min na khumuna chu atha bi office kan ki tha na kan tha bol hin a hi wangen hi na bongen registration chu kan bol do yu pon a hi wangen CI sana ancestral land ho Cookie pimina aninui mong wahin press list politics hin na diu objection piding hichi chu khat cham do yen alternative kisim do the lo ji wa chu hichi ken kan bol pen Cookie National Assembly mina chu e ancestral land le
in defense of all ancestral land and freedom kiti pian ho cha e cho chu ki hon kanui mang pu we anui mang de ding yang resolution kala pu we ta ni chi ke ne letal het mina letal het na he biran objection chang le open letal kan pi a he chu indian sunglang min land new son jong a hin su a ukin pin nam politics a zu mang wa nga chu ke ne mina he ani ke tha mat kin hin chang le he chi jail jong kalu pi kinin ko hung da in ke ne northeast india ti pu jensen in jong registration chu ama jong party dang dang an mo chu chim hitan tin ni chu chan tha ju kin nai le niai mon sang ata ke ni ka kheu to a ke bol jong nang bol jong ku ki te bol hi ta chu ku ki national assembly mina he to he na ka to ho mon hin liang ka galu na chun pu jensen hin patian hi chilang hi ani cho hin kit lo han lang le hin ke bol pa chu thiman kit ni chi election commission te guideline ding ju ya he thil hi ya hi na banga formula chu ki fill up jo lo hin pu jensen hin jo sa thek hin an tet ki na le ku ki national assembly hi pat sub group ho mai mai ang chil hi la recognized political party hi na dung ju ya chu tu ne hi function na chong le election guideline dung ju ya commission guideline dung ju ya hi apart cha form fill up han lang election han lang chong le party sunga election han lang EPP su to di ngo yang den to hi active ta ke kwai chu he ti pa chu ke man kan hil chin nom he ke pa me pu mang boy abanen tu le tu din muna inam din mun hi nang jong na het su ke hin EPT namu am nang man ha question chu chom lo nen inam din mun hi asu tu ji het luk ta bangda na chu kwai hin ama wang tu nia hi inam sungwa hi a sei thim long tam ta im win mei thal dam long tam ta im win a ho yang tam ta im win a ki pido ade yang tam ta im win ama wang mi hang san hi ilha sam ji wa hi inam sungwa hi people's movement in samutin thingloi movement in sam jong lew han he chi hansan na pai wa ji wa hi inamu hi a hi na bangai tol tu thelo he tu nia hi reformation hin revolution hin an mi nia ngai cha chi hi win he chi sim phat na dinga hi hita bang problem hom pe na he hon asim phading dan in ki ngai to win ama wang problem chunga problem ma khat e bol do yu he chi pi ham ti le sacrifice ke phal thing na thing set ni lu hi lai hon platform phat ni man cha wai piam phat ni sei wa anung aban jom lu hi la im ji pa no le he ji tu nia hi ina mu hi isu tu lal ke wa hi bo we pan kita pang im lo ji wa hi chi su ai bo ka ti no me tu le tu ai nam din mun he ve na hi le mun tina he aboi hi ta bin a solution ding jong hi pi ham ti jong hi lam kai ho a konen jong hi to bang din mun hi ta bin hi ti ngai hi ti mi pi te achi ding dan guidelines ti do dan jong di hin na ai wang hin event na ba hi le nam din mun hi khatlanga ko na jong ei no khatlanga ko na ei no alaya hi o den dan ne nium ta bin iche pai jong le thina ikinung le jong le thina ium de na hi jong le kila ki thi tho ding ti to bang in ti to bang hin nam din mun hi ta ni le hi chi ho zo se hi ipgi chen khom pi hon hi tia he ei bol thi ham ai lo le ipgi ho hi che boina hi pel do thi lo wai mu ham ti hi nang man na mu dan nei sei pen ko ti he chi e ho hi ka seitan nam ngai lut ki ti jong hi mi a copy a ngai lut the yong chai poi tong le gam dang ho nam dang hon a bol banga khu inam piu yong hi sim tu thin jong am poi e wa hi zat chum ble te hi bo wen e za le nam sungu hi su tu te ti wa le hin pathin ho wa hi ki tu mu nga yin chong le tu nia hin the bridge side interview bol ma chat wan chu comment ho chi na le chun abat ngum lo hi ai yong hin tu nia hi na sa ding pen khat ina sa lo yi wa hi ta hi leng ha hi win pathin vil nam pathin nam mi te ki ti khat i chung wa su hi chi kul dong kul po win chong le mo de mai dem tho hi ai yong hen
ho hin a ma capacity a bol thi ma cham pu ya yang len pathin chu i ta asana i pathin ho hi pathin i vil nau ta i zok do wa le hin ama man cha thia chu im di wei bu tun ken ka se yo hi ta sa yong kan se ya thaga wa yong kan se yen ta sa le thaga hi ki khan the lo he tua hi ho thu hi va na le hin in el lai ni ki chip jiu gulo ki ve tangulo ki ve te ko nan he na kan he lo pi la sa he tai ki khana banyan tree is falling down te to bang ki chip na khat gulo ki ve tangulo ki ve gulo ki lhem tangulo ki lhem te nan ki chip kha lo kan ki chip kha lo sa ai cho to bang chu problem ji cho to in simple na example la ki sei go anang in chong chu he ta ka he chu ki chip kha lo wa nga chang ka he chu ma ka he chi a hen lo hon hin he tan ten a cho pong hon he thi to ai na mi su hi ma position le ma post a ku na hi ki hal o den hi win ama wang tu nia I khal o na point nu chu ma chi in bek wa na hung le hung a la chun I hung ki tu be de wei bo ka ti na hi nge ka he ki lo la sa nang hi Kangpu P district na hi in na khu Kangpu P district en to hi iboi na pe no hi Kangpu P district hi in ne le cha azong angol di ne le cha ang ki mu zo lo aman jong tam ta heta economic blockade ei bol khumo wa na tangkhul te economic blockade ei bol khumo wa to hi ha asa tai ki man chao che nam mi pi te survive the na dinga chun ilam kai ho kuki in pi a hi kai poi MLA ho mi izan ham khat Manipur CM Khemchan ko ma ki ho tu ding le ititi de ha ki pan ki ho cham ding to bangin line si mina chi ve ti thu jong chu ina za chu nang na za te ding hin hi chi ho chu EPT nang ma mu da na EPT hi chi iboi na pe nu milong ten economic blockade able khum pen ho hi hon responsible da nu hi nang ma mu da na di na sa nam ka ti chu mini ball na yang di lo ho ki ball na yang di lo HLI point pa chu ilu de wai bo to a hichil hang mi te gan thina pa hi hon kham hlau ti diu hai ai ha la kwai dan ti diu hai itis ti ma hi cho hu hing ding hai ti diu hai ai ha le hi chu hu pi a su ham ti pang chu chi question atama tam ding hin chong le aga chi ho thu sei te na ti hai ya mai chu ba nei chai sei ha le chu ki do tu di hin ma view hi lo hi la na nga chu mi pi a ku ni chi dung ju ya chu ken a solution hi yang le a problem ho nan sei dung ju ya chu kan do den he to kan do dan pen ju sir mi pi atam zo critics atam zo even ke ma jeng en jong ka ngai da na chu tia chu ma hon economic blockade ei bol pi wa ini chau ei kha pi thei wa ele hon jong ama ho a chu kha pi na thei ding lam pi I hol diu ham ti zo chu hung di thei zo ding ham ka ti in to hi in fa lai ga chi wa EPP ka bol wa hele news hung do ho comment hung do ho mei te organization ki loi khom na ho akuna hung do ho chi ve na hele za cha dong omen kanum jong omen hiji a chu nang ma in namu dan pa chu ka hin do ne hon min economic blockade ei bol pi pau chu hon I don but now chu in fa le ga chiu chu hen chi chu di na sa na mai lo ai le nang man EP suggestion na ne yam namu dan a ka ti I boi now pa solve na tinga chu boi na khat solve na dinga chu alam pi yong hinai sai lo hin na ti chu te ka nan mi khat he year sunga amana year sunga pe na hin thi bong ka hen pam lang hen cha bi amana mun khat na chun breed ham khat amana hte ni thui chi a ki than da ham tu na Kangpu pi gamin na than chai le sungkul sunga lok ma pan a kho na ku na an so la cha bi yong a ki so pha ding hin chong le breed khat jong ki so pha en hte ni position chai bu tu na chu Kangpu pilhanga ku ki in pi Manipur nui mong diang num lo ho chen EP intention ani wa hichilaya chu galu no kham chong le tu nia aga chi pau chu breed a so hin ama wang
a hui do ana diu pa a cha bi chu kila alu he a hor num lo he he ji chu e ho kilul na te ang tu pun a ju apat na langa kan se ku kin pi hi politics a thi ding ka dei lo a he ke tu nya hi chan ka phai ku kin national assembly na ancestral land a ju mang chu hi chu mi pi interest ai pui khat le nin a bol ai bo we ka pu ka pa te win ka gam wa gal ni sa nu chu ji chu ancestral ki ti hi chong le hi chi dignity ho a hial ding ki ti ha chun ke hon resolution jang kala kha po we hi chong le hi chi press release amon hi cha hen lut le hen face to face interview han lang le patia ke to han lang le hen patia sei the hian hi chi lam mu deu hian tears of innocence na sim kha lo mai theu he chi ken kan ji hian ku ki te hi nam zu do ding tam pi pi ki se dong hen pathinin a pha cha a hu do ding khat la ni ni kwai thu thu ji hian he cho chu ba nei chan se de ku kin pi te mit mo na pa he Kim agrees to erase ancestral land from memorial stone ti cho e pa wa chai like Kim te hin he chi ancestral land ki ti anglo ku ki war centenary so ho chunga ancestral land ki ti nui mong dingin phat sa na api wi anum ta wi ki ti hin hi chu Shanghai Express aung ki suwa chong le Indian sunglang mainland new so ai hum hin chu 2020 kum thil so hin chi sia sana sung nui mang pau che chong le la ya hi tin ka ji ke nen he chi centenary celebration of anglo kuki wal is already over ki kuki national assembly mina hai kanibol hi he chi ke in press release kanibol pa hi dr mahipara thalin anglo kuki wal is question tia ani kwai hi chai marathon na kukin pite hin tangpur naga long ho hin kokomi ho hin he chi ancestral land objection ani bol pau chu biran lam kaina nui mong tawi ti hin ai wanga hin kuki national assembly te hi chu centenary celebration ang ki chai tan hi cho chu to akin nui mong cha minimum thelo de ta that khi a ani ki pan na chun kuki te politics pula pagam hu na gal ki ti chu ni pui pa te wen asan hin chong le kha an hu do na chu hi chi kuki national assembly na he ani ki nei he hi chu kuki in pi manipur ki te hi akipal now ani chan na chai tai chong le hi chi the tears of the innocent ki hi cha hi ki in event so chu kan hi he chong le to aban ki na ku kin pi te ki pal na khat ki chi phiam ti le chi the whole of kuki people ki ti pu ps le kha buji ai cha hin ani men ps 470 ahin akiji in manipur governor with malwa in president pa ko ma ipinisi am tile keising in naga temu men he backing a body ta he confidential letter ni thot hin chong le hindustan time hoyang he ani so hin he cha he kukin pite puti ki gyan le pi gang te in ipite ni ji am tile he ta he ni ji hon he amani he chele kha bhui be lau chen jo ki bolai pon risang keising chu godfather of the hills people ai bowen he chi outsider non local mi kha with malwain he chi ku ki in pite manipula risang kai sing hita ke on godfather of the hills people ki tia kamu pa we he ta man alam ti lo ta amu pa hi ama outsider ni hi a amu khel he tia ani ji he chi la ya sumkon editor chu ani pa yang ai pai chu pu ngol kho thung dit mi hin aman sumkon a chu ai chu thu central la manipur government ani asian te to risang kai sing ki thue ti na pa ho chu confidential letter chu hitin ki thonin chong la ku kin piten hitin president pa lekha thot bin risang kai sing chunga kes ki tanding pa chu asunim khawi ai ha ale ni lo te na su chai wi ti a chun ni chi editorial column a chun an chun sa nai le imphal na hi 1993 october la ya he la ani khu ho men hi cho a chun mi pi chong lu hang ku ki na chun akinil ta wen hi cha chun people action committee ki ti ani ki formen he cha chun pu ps o hi gps leader la chun yaw chong la lai ka he chat na tam pi ne men ayong la chun hi chinia ani seu chai la chun pitiam ti la ku ki in pi te hin ku ki te interest in na atong pui atiu hin
Hechi achu hechi point achu Kuki in P Manipur chu 1993 Jopi massacre nui lakhat lani chi yo be ma he hechi chu dissolve ani bol wa abana tha be a pu on thong ho loi hol kumang ho loi ba ni cha hong leng do ke wa hechi Kuki in P chu an chi pi kit no hen tu ne Kuki in P hi iti ki pa nam ti le a ki pa dan hong ki tha pu do dan ho yang hi hechi the will of Kuki people ki ti pu PS in aji na yang hin amtan hechi Kuki in P Manipur ki ti hi epui pa te khangwa pa na in pi pa chai pun ayong lahin tu a wa nui he na ka sa ki ti ho Christian ki sa dai wang wa chu NGO hon suman thot ji ho hi na ga te lo ho in UNC ne win hichmina chom hon 80% ho to ani sila aywa le ho dinga chu apex body khat lo ai a chu Kuki in P alui pa chu ka phut hing we ta puti lun kim hon a hin bol u che hin hechi chu naga gar su tip nai ha le relief material ho equal la ki hop na ding mo che hin hechi chu tangpul te advantage a milong te Manipur na ho advantage sa thil ha chi be che ja chu amon yong thil tam pi a bol wal a chain a chu gali sat wa amon ipitse da victim ka a ki bol wa ho lo na changa ni pau chi chi Kuki in P mina chu ani tin nu hin tu na Kuki in P hi ipui pa te khangwa na British te sa na uti yong he amin pa chin ayon le in P ki ti chu house organization a hi bugen so le tu nia pa hi replica ai ha le shadow organization chai bugen ayon chin ip organization chi tan ti a kho pu ye ayon le chin house mo ma cha pang pu yong ti the he cha chu na ki boi pun ayon apex body khat na ma le hi chi decision pa chu 1993 la yang chun khat we ni fail win so le tu chu nga yang chu phai sunga ga lu pau chu breed ga kila ading ai pun achabi oi kila adu ai pun he chi chu gong lo he la temporary relief ding mai mai a chu ikisa boi pau chu he chi mi pi sentiment to khai tu nin kuni ma cha sei pun ti ayong le langa ho chu kang pu pilanga ho chu interview bol go yang lo chu khat cha ne khiu pi te lo ding he lam ka langa ho yang hen Kuki in P aba kai a chu ai de he ayong le hin tu nia he amo le mo suicide chi wai ta boe chi chu ngan si the ai pu he chi phai sunga itabang agreement ga simu yang le hin langa hi alternative khat awm sai boe he chi amo chun sum ki lo han lang episode le he chi amo chun mi pi interest ana tong ai pu we amo private na hong ki wa lu ni ti na ding platform chu abai sa khat pathin ani gun le le a United Kuki Council ki ti te chu lam ka ha di phu do hin ayong le hin he te chu Kukin P ta ki thugin ta chom khat silence sa we ayong le hin langa Kukin P te chun tun jong amo ka hong ki sat do du ham tiong le ki sat do lo chong le diok ba bol du ham tiong le a bol chum lo ayong le hi chi a bol hin lam interest ai hi lo ham hi chi pa chu langa he alternative khat sa hin hi chi Kukin P chu me he ga ma gawa lu han lang itabang peace agreement ne han lang ipi bol dang le chun hi chi chu mi pi in hitabang boarding ai ngan si lu ai yu a chu amon abol nu abol du hi chi chu amo private til amo interest a ki to ai bon nam pi interest a ki to mai tu ti ni khat le in pun do so tho du he chong le dunia election wa pa na chun dak tol ti so yang ani wa alu ni chong le pa ama yang chu tai te ni kum alhum gu tai ta ga wa ku na thilam mu thi khat yang chen hin te ai yon chun ama lam kai na hi chi hong lung ding mu ta banga ai lim wa hi chu kang pu surachan pu lang thing lui mi hon lam kala hot niam ding de lo ya chu chan ge ya pening a hi ji wa chu Kukin pin ani su tu ba mai wa hi che su tu zo yin wa chu hi chu ga bol do hin tu na kang pu pite chu gan the de he lathum gan the de he zat gan the ding he government ki tium lo hi sa hom cho le popular government ila ju wa hi chi Manipur government in hi chi ko lu hin tu na me hi ten hi tin bol ve ti chi polai sei the lo ham e sei the lo na chu deputy cm jang ho hi wa ki sei the lo he me hi ten na de na ga ten de bol le tin na de he hoi lai tu du ham Indian parliament jang am kit na lai yin cho le wa nu ya pa na yong hi uzuan he na yong he thu sei the bo hi iti government kiu ku wa hi ta chu ki khian kum dan the ding ham counter or not counter lo kat aja ja lem lo le hi chi chu e hon a formula khat a solution khat thu in ama wang tu nia Kukin pi te chu a cha la no di lo chang le hi chi bad decision nam pi dinga hi chi chu la pau ge
in pi ki tho hi thing noi wan ko wa le mo thai le le amo man cha pan ding ai pu ma wang thing noi ken wo le UPF te jo he mon u khom thei tha ni ngai chu ti le chun mi pi voi sung leng do ding hin ku kin pi aku na ke jet si ki pa sit ke ke jet si aku na sung kul thum ki ti ke no lung thui ki ti ke no tu ne chu ku kin pi chu kang pu pi a chu I ga tha do wai ta po we he ji chin a formula chai le I khil na o ke deu cha chu confession ka khil ta we nam pi a hi lo lama ka pui ta we tu ne a hin he chi ka halum ta we he chi apex budi ai ni ho he ki hon nang jiro ka su ta we alternative ma ku ni ta bong ni wam ai chu a ha dum pha dong peng de hin cho le kang pu pilang chu ki ka tu yang chu thu kha ni hin a formula a solution I dam de ding pe nu chai le chun thu le la he ai bu le shi chung hi thu le la ki chu pu ai bu win e hon tu ne ai movement pa hoi EPT bolwam thing noi movement het kiu ai dong le hin tang lu hi la kum som nga chu mei thali ki ban wa gali kap kap diu chong le sipai hon dalwa le hita chu jam diu ilam kai ho krul pati ki su ding hita chu chapang ho chun hi chi ding mo ma chun safal num na awam chentala ku na cobra han lang I tabong bong operation hong ma le chun hita chun yam bong diu nam ama wang nam pi gal hong su pe na mei hei ten I dana sa wa galai lu sau boundary khat frontal khat buffalo zone khat kai do to a ichi de du pe wa kachana ga ten hita hi movement nan tha su hing kin hin che ho ni ke tha lo di wai bun he chi right action to a hi dung thing shela gali ka phom diu nam pi hin na ding pa yo chu salwai na ding a gali ka divin organization salwai na ding em le khat le ni sot na ding hi cho to ki vet ding a thil bol di wai pun a de to a he chi buina pau helen 2027 election anei a hi em le ho yu sin jang hi cha za ading paisa government ko ma ke hor na to party ticket ke hor na ai chi dinga he ku ki in pi za ji wa he chi su hin amma wang he chi chu ku ki national assembly yang num poi e gam sung wa he ta hi election na lu na thi sani ki su wa ki bung khan nam ding pai ke num pun tu jing yang la hin he chi solution nu chu dang ai poi he chi solution bol na ding pai mei le government to mi pi ki khan sa chu iti le em le ho ki khan wa a ki khan da na ki sei wa ta he dat chana wa em le ho dat chana kit wa le thing noi hon pho lo hi la he choi a chu ku kin pi to ki thu sa wa mel ma langa ga pangu hap he chu chu di lo hin tu na he position pau I cha lo pau hin inam mo su boy e boin me lo te na su boy yong ai poi me le te na su boy yong ai poi nam kung to lon nam pi su boy e boy tu na he amo chun anga adiu hai ai ha le mi pi ni hai sa adiu hai thing noi ki thu pi hon lang ku kin pi ho yang la ka khil tai ti thi hi wa len tu na pathi ni ho sunga a pha le a hlem ai ha le ata le hlem tam pi nam nai to ho mo tu na hen nam pi na ku ma na tong pu ve ki ti ai pu ai le mi pi ngai lu na nam pi khunung ning gel na hen na tong le na tong lu chu to hi imit ta wai mu hi he cho yang ki kam wai si ngam kit lo lai ai chi ai nam pi sim phat na ding a hin han san na nga ye mei thalai pui avom cha avom he ti du asan cha hasan he ti the hi wa le e ho dinga he chu ikipal na wa ku na hi USA te honga hung la do de hi lo mizu te honga hung la do de lo khang tha hon e ho le hon ikila do de ikhalo na pau hi ikibo tan nga yi ti pa yo chu tunia abula pat ale age ai hal ipiang dola ku din ke se yong le hi chi thuta ki ti chu abung bulngai ba jong la ta awai phi lungai i wat jong la ta tu na hin nam na to ko akita apu we akita alu mi he chi chu nam pia dinga problem in a solution pa chai le he chi mi pi de ya na to de mi pi resolution dung ju ya a cha di pa chu nam na tong ti ta a hin su de ve ti pa chu ta chu a chom la ma kan don bu ne ki pa me pu mang bai nan sei dan su approachable dan responsible dan chu chi ta bang chi lo ding he ti e na nang ma suggestion ne chat nong ne ga na ga sei tha ding ham ka ti dan chu main economic blockade e bol huma ne le chai kha pi le hon EPT EP chu I bol du ham ti chu chom chakhat nen nang ma mu dan ne ga sei pi o to a hi na suggestion a bol ho ti chun ha thumbe try ta taw phai chunga ga lu wa pa na chu ne la cha sap lai ling jo wa deputy CM hi wa pa na hi
gal chi su thip jo wang to hin ken jong ka het na ka bol thina ai ha le ka capacity na tong go lang amo disturb ma ka pan de hen phai sunga ga chiwa chu ne la cha ling tam ai ha le aban kit le deputy cm hin akuna chu igamu wi vian jo wam gali su thip jo wang he cho cho mon ta kha sungin bol bin tin an bol the du pha no le hung ki seren dal han hi chan bet ka hi we hin ten cho le mi pi in i ti to dam ti pa chin se yan ama wang to chu a tong ding ki chu lai si wa chu kan lu pi su la amon ki ta san ne ta a bol lu hin i san ge ya chu kang pu pi gam cha hin su yo wa hi chi pa chu wa tha ma sa ding ai bun to hai adang ki kuma gam tin se ding yong ai pun mundang aku na su pi ule naw yong pan pina athum be wa tu na ku kin pi te chun koi ko ma thuma me hi te ko ma ga thum ba chief minister bungalow a chingloi ho representative dana ga chiwa APP ga bolwa hi chi cho ga thum thei wa le outside lang aku na nam mi te cho angai cha lo ti di chula mi ten popular government to ki job loading mundang a hon e me hi te tong ki cham loading itin hi chi ga lu no chun kang pu pi gam chu a survive sa ju wa cho la hin chi chu panic feeding yo ai pui sa lang ding a yong donation to hi min a zo kham khama bolin hi chi donation ho chu airlifting a chin a thei ding a hi home minister ho ai hal india sunga dignitary lin ta ho ko ma chu i chin gam sunga ya hi chi lai mu na kho ne da cha dung lo am ti tu na wang kang pu pi ha nga lam kai ho chun i chan na bol a bol thi bam ti pa chu amon an bol ngai ma sa ne chu ti ha len lam kai ki chu da na im deu adi e pu mang boy a zating le zo anen se khat chu popular government na zaw loading mail he auto government sim khom loading ti khat nong chin se yon se he chi thu he a chi sa chi ta jong le themat ke ma het dan correction themat ga bol nom chu Guwahati meeting a he pu thang boy pu ST thang boy amin ki phamai le ama hen MLA zo si ki resign di uchiti lo ai le government si ma ka pandi kon IPC le ti le MLA ho hi ki resign nom lo hi ji a ju aman government si ma panga deputy CM mong chu PNM cha chu aloi nu ala sa hi ti jong hi au ma he hi chi chu hi a he le ai ho en deputy CM nu PNM cha le chu igel sit ni sit dan to bangwa jong hom ji di theding hinam ti jong hi ki do thei ta khat he na IMLA zo si chun aki resign nom lo chun hi ai le government si ma zaw di ti na he chi cho hi ai le EPG a chum mai ki sewa khat le chu o gi ji po so wa sit na chu i khu khum diu ham abon wa ki bang hi lo ham ti khat ong chu question do the he na EPT na ngayam It's like to here, a point to. Pu ST thangboy le, oi pinem cha he, ko imo na lo chip he. Le ho khat cha ki resign num lo chu, a bol thi chana bol diu ta chu la. He chu chu hin. Tu nia, cha chun ki resign yon le, kang pu pia nu, oi pinem cha chu kai thu din, adang ho ek kai lu di wa chu, he ta chu mi me ho pao hin. He chan ge decision chu, pu ST thangboy chu kyong ka zai. Kyong ka ki pa e ti chu pusal na to he ama wang abana hung chal be kit na wai him chan ho hingbunga hung lut kit na aban kit na hung chal be kit na kangpu pigam gan thei pe na hichan lom loma me heitel a peace ki tiding pa chu popular government a join chan ge chu kho ka sapui ama wang peace chamna thu sei thei ding pa chu na hechilai pa chu chi thei loi ta bun he khan ho chun akirijai num lo yi wa cha ma za wa abol thi chan cha bolai tai ai yong le chun me hei to ki cham ding hi gam kai khat le yong ki cham thei lo ding chong le ibon wa CSO yu si hin mi pi yu si hin he chu chu kheu to wa solution khat am pha la ki cham mu te ti solution be hi la chi chi cham na thu kang pu pilam ho ku kin pi ho ga chi wa a ga si pau chu hi chi pa chu ti lo he ka ti no na clear ta lai ka chu ga clear ai wa nga chu pu mang bai ka kan nil na thu hiloben PGA cho zaw ta wa la government si ma cho zaw ji wa chu chi ho jong chu them khat chu amawon a zaw lo jong chu action a jong a pu do ngai hin na PGA chu khem chan ho ya koi ya manipura chamna chu them khat amawon jong ata hi jong acting be a chu na
มีเล็ดลอมเบอาจูจำนะที่เดียวดานนจูปีเนียมจ้าจูดิปุติเซียมคัดหินาซาลาจูอามันจงแถมคัดบอลไงโลดิงฮัมตียงจูอปันมุนโตนะโตนะตะกิตุอาจูเกลโลเทโลคัดจงอมกินไอปีจียงเลจอจูอจีสายตันคาเซเบนมคาเซนมเตนตัวอาบานาก็เซนมฮีก็เห็นโตนมจูปูมังใบอามุนมุนาตัวฮีกังปุปิลังเตเกนเทพัดอาบานจงคัดโซเลที่จูเฮจิไลชุยตาจูอีกว่าpass เทโลปิจูที่จูอ้อยเป็นยามจ้าหินผู้ทางบ่อยหินdeputy CM จะกิลาวา government จะพัฒนา join ตาจูนะฮิจิจันเกจูดีหินอามาวางอเวสุยดิง referee ดิงจอนa control ดิงผู้กินพิเตจูอีพิติอาอมอนุยาจะกดุนำนะฮิจิปาใจบนตุนายทูเสวาเลอนุปีจัดอบุยโลเดียงไอบุยดิหินอามาวาง appoint เจผู้กินพิเตฮีมีgovernment ชิมนายังกิกุมไงปูนจองle phaya ga ji kho yang ngai pun ama chu ku ki mi pi te interest ana tong ding hi na hi chi pa chu di lo ai bu we akitip na u aman oi puthang boyin khat cha na kirjai num hi wa le hi ta kai khat de ti ong chi di chu la chi chu ama capacity thing noi level la yang kho lu lai chong le oi piniam chan ama level la bol na kho lu lai ama wang lai ku kin pi te hi ta ga sa bui pau chu ni ahong chi bia le hin hi chu ku kin pi apex body he ti wa wanu ya mini za na he tia le tu na mo phai sunga ga pau chu hi chu di lo ai bu we ai chu kayat khil lo le Kuki NP Manipur General Secretary pu Pautin Thang Lupeng ama akuna su thing na khat jong hung do lam na pu mangboy koi ma akichi pon achi ma ang na chunga action khau ta ke la ding hi ti tobang khat su thing na khat ne o ma ne le ai le chi chu le langa chu Kuki NP mina isei sei jeng o jong chu di thei ding ham ai lo wa ai le koi ham ga chi chu ama a chu achi pa chu amina sei ngai ding ham aji chu Kuki NP chu hi le kiloi khom nei kiloi khom na wa hin kiloi khom na min in Kuki NP chu thi mo the lo in ama bu asunga na tong alam kai ho chu hi ji in to aga chi ong chu Kuki NP ga chi ham Kuki NP mina chi ham ai lo le Kuki NP ana to na nei ji a chu Kuki NP mina ise bi ham ti khat ong chu khol chil ngai na sa lo ham pu mang ba he lai chu epola thu la chi ta ke kwai da husunga hausa khat panal he ta chu thu ki tan thei da ham chi chu di lo he Kuki NP chu member somnga lang mun chu achang changa he ta chu go wa du ade di ga ke bol de hong do pha he ta chu thu se du ham he chu leadership quality ni hi wai lo ham on pau chu nga yang pi se wa Kuki NP EPF set ti wa he chu nga yang political affairs pa na to ayong chu EP on he chu he ta chu la thei thil dong ai pun he tu nia iki wai pu di lo chu pu yang khung sai chu kang pu phiam khat na ki sel ding ama khe la mi gal hai lu ding me le ten la e pola zana pi u ong Kuki NP member ho he EPP he ti du chu la amo chu hong do kit pha le EPP agreement nei pi du hong do kit pha wa la ka private na zu ve a ka chi he ti the du yo lam kai khat ni a le hin ni pi ham ita sa chunga am pa chu nam pi hi pu ding chu la China ding le China lu ding di chu la la ya chu president pa ga lu ya chu iti the Kuki NP te thi pui ki ding ga la ong sa na gam ni ong ki san pha la hun president te ni sui ga kai khal khala ama ambassador lo ya chu la ama general ho sol chu la ai chu chin tu nya he chu smart excuse ki ti chu hi so ta bang chi bol wa clarification neo chat pi do wa mi pi lung thai ding hi tai ki hep ji lo de ti pa he tu na kan sei nom he achom langin ki sei le Kuki NP Manipur jong hi ke ani ki su tam ti hi ai sir chu ke ani ki so lo lai pi chu Kuki NP chu ama wang ta mi pi na de le lam kalanga nam lam kai hon a ku na wa chu pi ham na hon na bol the false wang a ki ti pui chong le na bol ding wa lom khat hen ki bol ve na ti chu ama wang tu nia chu pi chu bol de ham ai yong le chun ayu wa pi am khat ki su thing na ki thiong chu mi pin Kuki NP ta san nau chu hi cha bol wa ku na chu dan the di na chong le tu nia hin hi cho ta bang hi galet tu la ya hi serious matter lai bon hi
อินเดียตุปากีสถานki sat pe na chu defense lam kai hol lang pi ho yang de mi ga ma ga wa lu the le ku kin pi te hi to a ki chip danu hi thu phat la ya em le ho nung amo ju le dan wa am pa he che di lo hi tu ne hen EPPN bol de he ai yong le chun mi pin ita asan hi wa le ita asan hi wa le ai cho chu nai to sa thi diu yong ai pu cho le hi cha ku na chu tu ne athil bol u chu jing le pi bol kit de ham ngam gi nga wa me he te hong kal ding phatai ngaw hin tu na hi ku kin pi te le em le ho le thing noi ho chin na chu iti mi pi ki sabui dam ga le bong bui la ya he ngam gi pa ya duty bo si si hun kang pu pilang wa duty pu de wa he chu chin ta san the lo ki loi khom na chu mi pin i pi bol wa la ta san di ham hi to bong hi kol le wai ho la kui ga ma su an lang le ki resign di wai to bon he amo person la ga chi ki tho so kukin pi hi thilum dan he vena he le ke ani ki so hitam ti jong hi mi pi ho o a ko na to na po wa ong ki za ji he ta na chi hi wang sirum ta hen chi hi EPT nang ma suggestion nang ma mu da na social activist khat na hi na nam ngai lu khat nei na kukin pi chu i hu hing lo the lo hi puin he che tu chunga min sit na ho ipi ho a ko na hi EPT i bol wa hi le mi pi na hin ta san ki na ama a credibility chu a hin atha restaurant ki bol ki the di ham ti pa chu nang ma mu dan ne them khat nei ga se pi o sa galai ha diu bon ilung thimai gen le ki boi khop se na ku kin pi te mi na ta san kit na dinga phat su mong ding ki ti chu he thei lo hel he wol ka ma jao athi ma thim mo ho gol khum na ding wa pam lang ho iti pen ki pe yang le he thei lo ai pon he tu ne hi am hon a bol mo na pau chong le i pia ma su hil na pau he cho he ji bo wen sei ding a chu Indian government hi democracy hi Kargil galaya yang chu tasmol ho budu ding ai ha le EPP Indian terrorist attack mo khat we be hum ji ale gala mi hung ha thya yang le defense minister ho ki resign ngap che ji cho chong le to EPM khat internal threat no to bang hum ji a yang the ama chu ki resign he to chong le ama ho le ama voluntary a the ho tu nia til ade de bol ji wa mi pin he chan chana he zoom na ding za na ding izat za tham khat pa yi ta yang amo involuntary hi na lai u chu ke wan chen a ki sim phat nom la ki sim pha wen tin a ki sim phat da le hai ha alternative adang tho ji ku ki in pite CI sana in defense of all ancestral land and freedom kiti kanoi mong tawe tiang chu ke in nam gal sa na da politics a hin na ding wa ku ki national assembly kan ja hi he chu central he na chu so tho yin tu ne hi amo formula a chu routine ke simba phaya me le ga ma munum ba EPM ka emle ho EPM ka dal pi dinga a chinu ba yang chun ke tol chai ke ta be to a ke sim phat num le ke sim pham pe na ke sim phat dal hai to be to ama wang tu nia hi ta bang kilam kai na hi ta bang min la min thu pi he ti wa ekle sa pi wa he chilam kai la i mo wa nam pi sa nga ku ki in pi lam kai i gi na pa yo chu i thele wa la chun i pi bai sei de wa ai wa la chun chu ti ke pu wentin amo na pu li num wang ke pu li wentin ama wang ku ki in pi te behela mi pi ki de pian pha nai bo we ti o he cha mo dinga last warning ai to we he chi mi pi ye bol do pi wang chai pui amo la mo akilam do thi lai bo we he cha he mi pi na mo phat na ding amo lit na ding amo pi na ding ngai da ma thum le diu mi pin ho sit ding lu chong le hi ta chi hing dan di wai ta bo we aban na ji ki yang tin sar chi chu kan do dan pa wang chu nang ma suggestion om dan chu nang wa chu EP credibility ka ki man sa hi restore bon dinga EPT pan kla la padem ti dana chu ki do na bang no tala EP suggestion na nei dem ti pa chu hen chi chan na se yong chun he the jei tho nan to abana kan do be ki nung so bul lang chun nam pi hi azu do ding
ana zong le pathen za len ana hu do ding zong a ki ji na ye pathenin ana hu do ding ka la la a ena pe jiwin tia chi hin pe wi ti khat chuna sein he chi chu tham khat elaborate na enable pe the di wan chi politics chi dan pa hi nam politics ki tho hi ho mi pi mu tang ke tu pon chong le pathenin thila bol ding al hen athua yong mi ma thi sa lo ai bu na tu ne a ku kin pi te chu a ki se wa nga chu Indian government nu ya chun China te to ki sa win kui bam khat minister lo khat pen ga ba lu jang le chun India ki seren dal ti nai bu na hi chu a ki tai ti nai ta bu ben chong le kin ka se ku kin pi te chun ancestral land a zu do chung chang wa chu no normal ke sa na la chu very serious ai bo ni khat le thu in se wa le hi chi ancestral land bon kinui mang ta chi pi na se be du hap ti chu na chi Mizoram movement la ya yong chu Mailen Zolen ta laldeng ato Indira Gandhi ni ki wa le pi ya don no he chi sailu ho sate akunin nagam square miles ijat bam khat he kani chodo tai ti chulana pension kani pin kani chodo tai ti chulana he chi to bang chu documented ni ding ai bun tu nia chu kukin pi te chu ancestral land ni mang chu ke yin mi pi thalanga kukin national assembly mina hit bang resolution kala pu we ta kuki mi te nu lu ba ka sei a chu chi chu politics ngai bun tu nia hin kukin pin jang he chi na bol hoi ye he chi and media hingkit ve ti ai pon he chi ke ane te 1946 a pa na thilung ki chi pi pa chu gam ini yi wa thil ki bol ai bowen he chi chu a hingjing na la yen me hei ten ancestral land inui mong ju wa pa na cha mon in noi si win ai yong le tu na mi pin kukin pi te nui mong pa thu chu sei de ai pon kukin national assembly min ka dawi a ki pom pu yi chi chu surface leader ho na to ai bo we he chi chu i sei thiu ngai ne tu ne an chu kukin pi chu sei thimu hitin thingnuin back tin back mu hitin sei ngam hi yong le wan tu ne chu diplomatically a chu hi chi movement aga thau chang la kisren dal ti nei pon mei lei ten akam bem be mai hu chu khoi ta bu ai yong le chun he chi chu kuki invitation mi pi interest apu thei lo ham chang le hei chi kya la chu ikin pi pen ning wa ka dei chu I pi ni ki put dam lamka United Cookie Council ki ti khat ni ki put nin he chi chu amin jang izawi chang la cookie invitation Manipur ki ti chu akinui mong tai ti wa aban kit le am sa kit wa election hong nai pa na chu cookie in pi Manipur integrity ki allowing ti na ta banga kho he chi chu amon ai ka na ni ai wanga United Cookie Council te chu hong ki put de he cho to bang chu langa im kha ai a chu cookie in pi te chu nam pi disown bol yang le langa kung tol thi khat adang am nai imu me no chu a thi ai ta bu we ti chu iti sin se yong le ha ki seren da lai tai cookie in pi te chu lam kai ha tai la wa le I bo tam be de he ai yong hen tu ne a min hi chi ho ta ki lu na ka nei ta chu me hi cho hi no in voi ai ha le no thalang hi chu me ti na khat ding document a thil ni ji do kha wa le chun langa hi cho chu kyon kan sol pu we a khel la chi ami ta thu a hin na diu pa hi thil khat anim nai ka ti ai bu pa me ki chi selen nen hel chinen sir to a hi abana he ho sungai administration oti dia iki vai pom dan ke vai pu dan he ve na he le tu ni chana hi banga front ni a gal do hi nu wa jong hin ki lung khat thelo ki thu khom thelo to bang ni yo mubin hi chi hi nangman ipg pen hin den ti am na mu danan pathin huwa yong ki tu lo chu ai cho hi I tu di mong ngo hin na chong le common enemy khat ma sanga ding khom thelo hi kit na lai hin to a hi gal du ding a hi iki gun di wai bu gal zo na thi iki tu ni du pen chu ama wang election politics ai hung du wa le development politics ai lut wa le hi chi chi ho iki ke yeng de hi tu ne hin 2023 langa egal sa lai u ta chun imei thal za da no chu tu a 27 election
ปูนหงหิพะนาจุอีปิติตาทิ้งเลยไม่ทัลดำเร็วสิเฮขัดเฟบอลินนาหินตองยินตีตาให้อีกินโมเฮจิกิกินโมตูน่ะไปอาจุอีปิกิบอลองละจัดเทโลเฮอามาวังกันนี่เสยิตันปูพีเอสเลปูเสียมตินทังเดโมว่าอย่างไร alternative ดึงไอพีตัวว่าตัวเนี่ยฮี social media หัว YouTube channel หัว interview จะได้บอกรู้จ้ะน้ำผิวสบายหิวกุยฮัมทิ้งหน่วยหัวให้อติว่าแหละทิ้งหน่วยอีปันงมูง่ายจ้ะจันขัดจับบอลอินดาพันนุ่มหรือว่าจีที่ทิ้งหน่วยไว้ดำเดียวเลยหัวดำว่าแหละเลยหัวเตะทั้งจะดึงอาฮีอีกคนที่ว่าไอ้พวกไรดำมืออ่อนนะเลยหัวเลยทิ้งหน่วยวันเชื่อสุบอยเปลี่ยนให้จ้ะเกี่ยนฮิจิกันนี่มูยไอ้กูกินเนี่ยสิ่งเสียมดีกันนี่บอลให้จ้ะฮิจิลายาจูพิสุเกี่ยเลยขจีอาจูกูคิดแต่แพลตฟอร์มโลกเขาติวจ้ะไอ้ว่างอาจริงที่อยู่สิ่งที่ความว่ากูกิน National Congress and บอกว่าจันดิลงอาหอนอันขาปิวจ้ะนะอินี่ลูกเขาที่อาเลยจนกูกิน National Assembly จะสุ่งหิงอุตเตติวจ้ะตัวเนี่ยยังฮี Unified Command ทุ่งที่ผ่านเลยหุ่นกิจอยู่กาลายาทิ้งลุยเตลัวหินคูพลาก็หินคูพลาเราจะทุบปีก็ใช่โดดที่ตุนที่จุกี้ไก่หลวงก็คิดสิพัดนั่นหลวงปีจ้ะกาลกับพลุฮิลจูมีนั่นสุดท้ายจ้ะจุอีตินังคอมเมนต์นะบอลดิ้งทิ้งลุยจาที่เนี่ยที่ว่าเลยก็คุบกระทัลทลาไหลยัดก็กะมาที่จุหินตัวเนี่ยให้พยายามฟิกลสิมนั่นดิ้งน้ำทูง่ายดูด้านด้านหินเสียเปล่าตัวอย่างฮีกูคิดอย่างดิ้งที่ลุขัดก็ไกวจ้ะelection บุยเตหิว่าแหละ Manipur government จะปฏิญาณjoin with อามาวังกูกิน National Assembly มินาfree and fair election campaign กัน bolding ฮีจ้องเลยนะจังวัน operation area ว่า constituency ขัดหัวน้าตาลุละลูหินแล้วไงให้มี P force อาปนากูกิน National Assembly มินาก็เห็น bolding ฮี candidate ยังจะทิ้งหน่วย candidate หันหลัง MLA candidate อตูสหวยหันหลังชีนชีเตียนสุงหันลังกุยยังเลยจุนที่ลุงกิตอลจุบานในจ่าหินตอลหาดิ่งไงบุยตัวน่ะ social activist ก็เฮติหัวนอนจัง vocal จัดบินทุนหาเซวินเกี่ยตัวเล็กตัวนั้น colonial moon เลยก็เปลี่ยนเฮียดีปุยก็ตีหินตัวน่ะ platform ก็น่า rising day ฮัมจะวางกุนฮัมอีเพียงฝัดอัมพะเลยมิน platform ปีว่าเลยน้ำไงดูตาดานาอีหูลิมว่าจานขัดใจของอินดาหังมลัวอิมว่ามีปินน่ะดานะด้วยว่าเลียน่ะสดดิ่งหูอาโมนังสดนาที่ดิ้งอูอันนุงเล่นนังนหินดิ้งนักไก่ดิ้งมีปีไงลุที่ล้วนอันดิ้งล้ำไก่กิติจุนเอกมสุ่ม election เตะนที่ล้วนเลยที่จุกชิมตัวดิวจุละเฮจิชิมตัวดิ้งกงลุฮิลาจีปอลา social media เปลี่ยนครับเฮจิป้าเห็นตัวเนี่ยเห็นล้ำไก่หัวพะปุยตีเลยอาโมสางาพะจดิ้งกิกงตินทิ้งหน่วยหัวเฮติติวเลยอาโมสางากันนิ่งจดิ้งเงินลุงทิมทุจดิ้งเงินกิกงแล้วหันนะฮิจิจุอลัมพิมดิงเฮตัวเนี่ยเฮอิเซอุโตอีโตป่าหุกิกำทวาไลบุญอีพิมขัดเสดิงก็เสบังอาจ้ะมีปีนี้ดาดูยาเล่ไก่ชาดิน่ะเตะนาทีเลยเตะดิ้งเตะนาทีรู้ไอ้เลยเตะรู้ดิ้งกี่ตัวจ้ะชิรู้ดิ้งอามาว่างฮิจิก็บอลให้อะไรน้ำปีที่ดิ้งฮิจิก็บอลให้อะไรเห็นดิโมแครติกหุ่งเลี้ยงโดรู้ดิ้งฮิจิอากูน่าเฮมีปีอัธนีเนี่ยอันนี้ที่ดิ้งตัวจุงาทิ้งลุยสดดอกแคนดิเดตที่จะในว่าให้จอดอีพิสูจน์ตาวงมีปีนังไงจะดึงยืนเลปูสุ sacrifice ต่างๆที่ป้ายองจุดตัวเนี่ยให้อักขันสิเป็นอาปองจุละปูทางบ่อยองจุดปีฮะอดังที่สดดอกหันก็ control ลูตีนะจุละให้จุดฮะแล้วจุดตาจุดปีเสียดามีปีนั่นนี่สดดอกป้าหัวเนี่ยก็ตัวเทปเวนมีปี sentiment มีปี interest เนาะที่หินสุดตัวเทดิ่งเงินหัวManipur election Assembly election ให้2027เลยลุดึงว่าแหละมีปีเดย์ให้จอดมีปีนาเดียนที่สดนาทีดึงให้ที่ลุงกิลดึงให้จิป้าให้ support จีดึงทิ้งเลยอยู่สิ disarmable ด้วยปุ่นเหมีปีจานทิ้งเลยหัวจูอีตินักกิจานครับตัวเนี่ยเห็นมินนัลโก terrorist ติวก็หัวจังอดีตอินเดียน government อีทีปีว่าแล้วจนอีกำว่าไม่จ่ายหินด้วยปุ่นเหตัวเนี่ยเห็นอโมหูหิงนาดึงให้ก็สาบุยทูเห็นจ้องเลยอโมจังuniform สวดตาเกี่ยวว่าคุมสมทุ่มจูสู้ agreement จูฮิตาจู extend บอลว่าหิงเที่ยวยังไงปุยจ้องเลยตัวเนี่ยอโมยังฮีeffective ตาไม่ที่เตียนจังไม่ทะละเลียหาโลนาก็เตียนจังเลียหาโลเลยหัวจูอีติว่า
amom chana chumi thali do di hi ayong le ithu le la paw hi mi ten gal in bol khum hi ngap lal na sa sai hot isa nai tan hi cha gang chala I zo ne the ding wa hi thili bol di pa hi hi chi thu pi zo ai do hi chi ta bong ho hung su do ne the ding a chu pan la adi ai bo ben tu ne a hin I sei vi chon hi chi sing no mai siu hi kuima a ki gung ta em pu we hi chi pa chu ken kan sin pen hi le hin adang ai pun lam kai ki ti chun lam pin ki wa I hung thai do adi I lam kai ngai ti pa chu ki khel na dei ho adu na ka sei he ai nga sa tham khat ga do be nom chu KNA chu ka het khilwa ele political party a jong inga nei hin ele tu a hi ma ba tu a hi adin mun nong chu them khat no chu nen sei tan jong le ka ga het be nom chu ma ba na hi KNA hin EP plan an ya chu ting le free and fair election I bol thin di wa chu ET panla di tin nagu no wam ti pa jong chu them khat ACP an lang chu ting le PPS to khat be PPS interview ko bol hen thing noi election an ki kum ji ve ka ti le ama jan nom poin ama na sei chu MLA tet go ho khun thing noi ho a hol le ji ba sumi za ping ka ting ke nei son an ti ji we ti chu adi jong ka sa en nang in to a thing noi ho di sami bol di hi na ti hong chu hinan tin ai wang la tam zo hi candidate ho in aki hol thu dan to bang jong hina umin hi chika a hi koi zo chu ngo a hi lo a la EPT solution pu do thei ding ham ti chu na lungya le se pe ken hi chi to lap kalang kam lo na yong chi ai bo we thing ba na se ya kang pu pilang om lang ka to khom pi ding tam lo hi to lam ka ka hun ji nga yong hi keu pi ding mi mum lo lai ai bo we a bai sha te num ngan hi win lam pi ki wa num yang kui ma am pun na te ka dingin ke ne sunga yong chu ke to hepa jensen ka hi ke ne president hi mana chu em le zo na ding jong am pu te ka nan thil khat example he may all may not be na hi chi a qualified ho candidate na in ki sima la chen ipiti dungo garsunga nai chanchana tong ho si ku ki national assembly mina award kan pi wa le constituency khana te dinga kan koi wa le hi chu mi pi ni tin reject du ham te ka nan kang pu pilanga chun tam ta ki wung na wen ti ai on chun galaya suffer ama sawang ki sei ponte me le galaya contribution ja tu do te ka nan sai tu constituency adinga chun ke hobu ex candidate pa khum na lim khung da ha lo cho ama hu ko confirm e am chan chu kang pu pia yong w la hang sing MP election mi tiat gwa tiat sa thi lo pau ko confirm e cycle la yong ke ham khat ka ki thung lu ni aji chu ga la ya cycle fun line yu sia ka me example lai bo e on singa na yong lieutenant colonel moon ko kwai yi igam sungwi security force on gam khat na inja na thi dingwa chu colonel ho captain ho he amona thu la de em le khat ni le ama chu ko kwai yi am jan chu sai ko na yong gar sunga WKZIC ha boya boipi chon la press list aja da hin bol ji documentation hin bol Dr. TS ko kwai yi aban kit le tiu nu pa yong Dr. mak kan kwai yi aban kit le chan di la yong to a oi pulet kulun ham khat ku ko kwai yi hi zo to bang chu amo chang se sia gam kai khat na chong ki bola le ju ke left te to ki dala thidi di loi ke are te to ki dala thidi di loi MC te to ki dala thidi di loi hi chu cha dim changa om dingai bun ama wang cha chu mi khat mi nin chu ki bol do ju lo hi ama wang komana hin bol dingai bu to ka si ho si chu candidate nai pui chong le avokal jet ke su general head ko to la lam kai sa sang ho to bang chu hinglip dunga kan thunglu ni am chan chu hi chu la ya gala ku na hi constituency yo siu cha bi hon thei di wai bun he cho to bang chu candidate tam piang su du kha ayang le chun taw na man sa a lottery la sa a akila do pen chu candidate dinga ko ma ho si chu wa kal ding hi chu ti ding ai bun manipur government nui hen dan taw te ka ti nai pun ai yong le to election ai ki gut hiu pau hi mi pi voice sung len do na the dinga ki exploit ka bol gu ni he zo to bang program ho he tu ne hin ki ma ding le ka kho sa le kyong mun khana thing lui ja to ka khia ka ki sot sa le ki chai chu la cho le to ayong he akai sa ki gel thi kai buk chu me ai yong le chu chu ka nup lu pi chu mi pi hui lai gam hi yong le
adi an ke than do na the din cho le na ga te to me the te to geographical claim me bolwa yon le nungba te de lo yang diu tammi a te de lo yang diu constituency hai lom nungba ho chu ke the te pwe yon le karo nga lo yung ding o khla lo yung ding khungje la lo yung ding minority a chen na hang wa bu ho chen yong khu khi mong sa lo ding chung le langa phai sunga hingang constituency dunga new lamland ul lamland ho chu online voting dal pi ding hen ke ne register kanibol ti la election commission of India pa hello chi Manipula CEO Chief Election Commissioner in eco so no ke ne party yong chung bit free and fair election na ding a hin political party somli langin meeting e bol de hi EPP na de wa mati cho cha ju ken register bon ke chai lo lai hung thi pu nge ke ti cho election kun la kun chi khum de cho ka gam sung wa hitin thing noi ha nin hitin dictation ka ki pu win CC camera hita fit ding hi chi rule dung ju ya hi chi ta ma le reject ding hi cho ge khu election kun la kun ke sei thu thu ye bon e ho atet le chong le i hi nau ho hi ki hai mo lo hin percentage si ja ani ta do wen lang adang non ke tan ti te ho to bang ho chu ki hai mo lo hin e thing noi ho ki chip dan nang ki hai mo lo hin em le candidate ho ki chip dan nang ki hai mo lo hin he cho ai to pa na ki sem ha al hin election boy ku de ti du asung langa nomination ani ki bol chai ki dingu mi dang bol bu na la kha dim he chan ge ya zone chi te nam hi ji wa chu langa ku na transparent a mi support ya na to ding pa he kan hin tu ne hin election ji a emle du da alu tam pi ki han do ji wa bo hi wa le election a pa na hi itet kit lo chi thil chu me president ruling ki kap do me thi we ai yon le lung put pa he election a ku na he isu to nga yen tu ne ka mo pe na election tang te lo hi la ka pian gal kai le mi ni pi se do thing chung kal thei lo wen thing phung chung a kal ho a si ti ta bong bet ki chu la tu na he thing noi na pan ngap cha ne a election na te ngap cha na le hin nam thui sei da thiu te sei da le hen e hoding ing nu min tin mi pi ding yang nu zon te mi pi boarding an ngani sei wa atung ding mo ma ki pan thei lo chu chu di po ye ka ti akichi esa ki pa amen election thu chu chan ju tale election chu henge lam kai za chom atam ta jong hi election ding ai ki saboi jong o me ti jong hi ta sanomen a hele movement nei te hi vine ho chu separate administration UT with legislature in chi movement pen hi tua MLA sitting MLA ho bon ki resign diu ide yu hin ele abana election ki na chu izau ta ve chuti a hele movement pen hi IPD ding tam chichu e ho choice lo pi cho circumstance nan pu do ti ding na chu ta chu me ik resign lo ji wa cho le ik khan lo wi wa chu min ki resign chu apa pen hin te da pa hi the kit lo he manipur government no ya in thu wi wa chu aji chu boy ko ri bol wai te da wa le sai tu a koi kai ding milong ho kai di chu sai tu constituency sai ku la koi kai ding tang ku lo kai kit di chu chandila koi kai ding tinu pala koi kai ding anal mering ho kai di chu hingli ma koi kai ding chiru ho kai ding chu hi chu hin apart chai ki resign du chu thil thu pi pen hin I ki resign ta pu we chon le tu a hung kai do kit ding election thi ta hi ite dawa le boy ku di bolwa le don lo bai cha khat na akai ding pa chu dei ampun ki tu le ding a te ding ai bowin chon le ite do pha le chun manipur government chu ki form mo ke ha ding ai bowe ni som chun akai do ho chun congress in form thei lo khan BJP in form thei lo mi pi voice a amo su chawaya chu by election ma su chawayo chong le mit tam pu len do da su chawayo la chai ne chun ku ki len hung leng do thu de ka ti nai bo na clear la lai chu chu ka clear in na sir circumstances ya chu te no ngai in chu pa chu tan ite diu chu tan ite no wa le movement pau chu hat zo ding hinam ti na te ni wa le na constituency yo siu chu min na go ho hung kai na ding chu muni ja na sin am ta chu chi chu ba ai chi chu clear te sa chi chu clear te chi chu ka he thim tai ahin cha chu ite ji wa chu movement pau chu ti di ham ti pa zo chu hin ka do na ipola chu chu na lungdong
องตัวว่ามุเมนหับนั่นดึงกิริจายมันติแลกิริจายเหลวโจกูกิน National Assembly มันหำขนาดจุอีไก่ดอซาเดียวอีกิริจายว่าแหละไม่เลย government จะเทลวซิล่ะกิมกังเต MPI ไก่ดอซาจุงว่าจุ PTA Atal Bihari Vajpayee vote of confidence เนี่ย vote ขนาดกิตังหาจุล่ะโชจุนเฮ็ดว่า politics สิดานถ้าสมเลยถ้าหำขนาดปูว่า vote ขัดเล่ๆอ่ะ vote of confidence กิติฮู politics อันเฮ็ดดิเวนมินตาสันโลฮิจิสู้อินบอลนะดิงาโควูดขัดเล่ MP จุยะลาจูวูดขัดนาคิตังพาจูไอ้ชิตบังอาจูมณิปุร government ของกิตุนโดดิงาแหละคอนเกรสจัดไกดิง BAP จัดไกดิงหุงกิติดิงฮิจิของกิติสุงอาจิฮอนปีบอลดิวฮัมติแหละมูฟเมนต์กะจีปีดิงจิวินโนฮอนปูทีเทียนกิปุตาวินตาอีสปอร์ตดาดิวฮัมไอ้ฮะละจอมขัดสปอร์ตนาปีจะไปกิดดิงฮัมไอ้ฮะละlaya chui jawa yong le chun separate administration to ki bong tho demand of charter ita hum diuham isim do thelu yu si isim do diuham nup le da ki bonga chu bol hum ding ki chip le ding ki tie bon tu na cho yu si chu aksi do chai ke thia le khanin ka thil chei ding yu si ki ko pin te hoi lai bang pha na hong piang ki dibap chu na het thelu ya pha pat kan si thu in na ka si do yong awa wa lai ta bo nge mi pi ding gel kho na za la chu them khat sei thei chan oma ai la ti ji nei ne them nyong ta ki ne min aba na he sar to hi idin mun hi abula sei pa cho hi tan mun tina hi gen thei ta ani le cha jong tingaw ki mu lo sum cho ding jing ki mu lo abang khat chu keng lampi ang mun gam ta kuna ki pu tho ding din mun hong hi tan front ni agal hin nei pha no hin ai le gal do da nu ti da gal bol da nu ti da mi pi na bet ni nahi le sit om ma jengin to agunoi tu ni agunoi dai no ya gil dang cha thu wa gen thei thu wa gam le go event now hi mo se hong khani am ti hi ki cha lo the hi aji chu tu nai gen thei thu pau hi SA movement ji a gen thei thu wa hi jong le athu dan jong num di chi SA movement la ki sei pu to lo igen thei we la khon be tan hi chi din mun he igen thei thu he athon hong ni tho ka dingam ti jong hi gel lo the ta hen hi chi ho zo se hin su tu na dinga chu EPT I he tu di wa hi chi galpa hin separate administration movement in sim do pe ucho ku ki in manipul han lang tripartite talk ta su ho si chu PTM Manipur integration ke loading ai chnu ya chu MDC election autonomous council hiding ama wang biran in itil ba ADC election chu hajing critical la ya hajing a ki chai ta chu la chi chu su nu ya imu thi pe nu chi negotiated EPP ta colonel mun ho ta khiu no ko be to miten pol science so history ho su ta gama delhin e hon grammar le engineering college a ku na movement bol du ong technical failure hoi chu cha technical hi chu hin tu nya hin me le ten by chance a ku ki len chu in tha dop du pe he hi chu man ji he ta pu we popular government to ki le we ani chan na he mi long ten an bol ki ni hi chan ki o ki srendal ta wing e sau na ga len in be ta wing e tiang le kui ma chan no mi ki ta lo te ni bin kat tu chai ke de ti thu cho hi chi a pu isal right mai bon movement ave la in koi pi ki noi bon tu ne chu popular government ki ti pi ti na grammar la synonyms ai pi pen ha common ti na chu me le te to common na ga te to common na pi bol khom wa common na thil nei pau cha mo ding ai chana pha e ho ding ai chana harmful ya chi vet sa wai bon tu ne hi chi e do di utam lai sia chu I movement chu tho di hi chi pa a cham lun ki cha hi ve ta adang hoin I thi chai di wa di ai bon hi chi pa hen lung neo pu ke ten chong le email ma ha chana chu I ho ding a chan chin email ma ha sa ma la ki ngai na be le te hi bon chong le tu na ki ko kom thelo hi common field jong ki nei ta common interest pa him lo I ki cha nu ki bong ama wang interest u ki bong do chong le thing noi ki ti yong hi IRB pong ta bong Manipur police pong ta banga masanga thing noi ki ti chu nai le ina look sacrifice bola pong hin e hon occupation da na thing noi ni wa
ต้องแลบิลอนมิลอนไกนะจังไงนี่เปล่าชื่อๆโลดิเห็นกินยังเลยจะปงหัวก็วางก็สิมุมจะดังครับเอ็มพีฮัมtuเนี่ยฮีอีลำกายโหจุดที่น้ำตีไอ้ยังไอ้หนจังไรนี่จุดละนี่ตัวก็เปลี่ยนพี่อาก็เปลี่ยนน้ำเจลาก็มาจูกุยมาจานี่ดันลูกเสียวเฮจ่าฮีเจ็ดยูเอฟลำกายขัดเร็วตอนนั้นขัดตรงก้มโคมแล้วก็มาปัญหาจ้องเลยไอเอ็มเปียตัวเนี่ยพึ่งมีเรียนสเก็ตรีฟ้าตรงก้มโคมเฮจ่าจุดปีก็เสียมอมอนก็สักพักป้าจะแบบจ้ะก็ fighting spirit จะแบบนู้จ้ะ appreciable นู้จ้ะอามาวางเกี่ยวนั่นเป็นตัวนี้กินกุยมาจานี่หงยุลปูเวโนนิวเคลียร์เจลามาขบลาโครนิคอลซอนชิมว่าเกี่ยเนี่ยลำกายมังบอยกำเล่นน้ำมาเดียฮิจันบอลปานติเวนกุยมาจานี่หงดงปูเวเกี่ยงคลาสีฮิตายกวยดันสวดว่าแหละ NSNIM เตียนนิกลาอดอวิน ZVF เตียนนิกลาอดอวินเกี่ยววางมุกเมนนี่ลูกเตะขี้เวก็กันที่สร้างเป็นโนละปงตังนี่ก็ทีไอ้อามาวางฮิจอาจูก็อย่าลงลำแบบปะทีนินอินละดอกยีดิ้งอามยาจ้ะดูนายก็ตัวทุหินดูนายมันก็โดยมัวว่าแหละนี่พี่บอกไล่หัวไม่จะมาเกี่ยวกับด่านาก็มาเกี่ยวกับลุดมังเกลก็ใจตะบุใช่ไหมฮิจจูอีที่อาการเสียมันจูเก่งจังที่เล็กก็จอยที่ญี่ปุ่นเรียนลุดข้ากี่ตัวเมมโมรีอย่ารู้สิ่งอย่างเปิลนะไอ้โจทย์มากี่มุมเจนไอ้ยังแหละอินทาเกลินลังอีพีน่ะดอกเบี้ยโน้มจู่ๆนั่งหุบถาไปสิที่ป้อไม่ใช่พัดจงชูอันนั้นจีสาวทูตันตัวหินดอดิ้งอภัยโมสีชูกระโดดใจดันจนกระเกลตันจีชูนั่งมาเปอร์สเปกทีฟไอ้หูลิไม่เห็นนั่งมาในลุงเกลนั่งไอ้ดันในพลานหัวชูมีปีในเฮดดิ้งป่วยโมก็สาจีอาชูก็เห็นเต็มขอแต่ในเห็นที่ป้อเมนตัวฮีสอัลลาสนั่นเอง concluding remarks ฮีน้ำมีปีเตเห็นหลังน้ำลำกายหัวเห็นหลังก็ฮิจงเลยน้ำมีปีเตจูสิอาดิงpi message na say no mam as hilo wa ile ipi point na be no mam phat na kila the อาใจเนี่ยเป็นอาการสีนุ่มใจแหละน้ำปีกันทีลายฮีน้ำปีไหนตัวเดียวหินจังเลยจู่จุงอาเห็นน้ำหนาอีตองหนาเวไอ้ยังเลยกินกันเสียยีบังมาดัลเตอร์ไซน์ก็ทีนี้กูเล็ดซุนวันก็มาปะกายเยซุนอีปีนี้ตัวดิ่งทำจุกเฮปุยอามาวางทุยนี้ตัวอะไรเลยสิจุงอานับพายะนั่นตัว80ปุ่นตินอามาวางไงลุดนั่นนี่ปุ่มานับพายะนั่นตัวอดีดิ่งเฮทุเนี่ยจัดเลยน้ำมาดิ่งนายตัวหูฮีนับพาจะหินอามาวางไงลุดน่านายจัดตัววันไงลุดนั่นตะกิสามกายาจีปีบอลวันจังเลยมาอินสุงไงลุดนายตัววันอีปุ่งไงลุดน่านายตัววันเฮจิจุตุนินคิโคลูหิตินจังเลยมีปีหอกี่จุงจางเห็นอากิจายองเลยตั้มจีวาลวินจังเลยทิ้งลุยตะบังส่งลุยตะบังยี่น่ะตั้มตาอันนี้ตะบังอย่างห้องจีอามาวางกินกะหิลกะเสนุ่มใจเลยตุนินขวาหินกะอินเจนดิ้งกะขัวสะอาเลยกะลูกกะกิโลกะจีกะจาตะนุ่มตะอากอมดิ้งหินไอ้ยองเลยนะหินน่ะเทดังกะบอลดิไอ้ยองเลยน้ำปีไงจัดเปนะทุตะเสดอกโลจังเลยน้ำปีอาดิ้งอิสุตุละโหสู้ตัวนั่นเองทุเสียละสาวหอยกุยมาจากเป็นโลหินพอทิ้งทิลปีดานาก็กิลายาตัวนี้ก็อยากขามหินจ้าเลยน้ำมีเตียงอันนี้ออลมอหินประเทศดำน่ะอีปีอาเลยเกี่ยงก็จีปีเขาได้ก็จีปีดึงเหเฮ้ยก็ทีนั้นมันนักกันตัวลำลัวอีทิ้งหน่วยมีหัวเนี่ยท้าวาเลยอามโหทิ้งหน่วยลำไกเลี้ยนตาหัวทีนี้คู่สร้างกี่ทีนี้คู่เลยน้ำปุ่มผิวพลิสุเด็ดที่ไปอาจารย์น่ะกันconcluding akan si ijan jutan ti kakipai kipa mesar phat kit apoi modung zuya the bridge apoi modung zuya ito bang discussion ho ki holim khom na interview ti tabang hi ka bol jiu hen ji chanang jong apoi modung zuya kain tim kit phat dong leo nong pi kit dinga tip na kain nei pai hin tin ka kipa en na phat man tam ta chan nei pi ji ubin pathenin buan naw na to gun na zo sia pathenin lolin na pe ta hin ti chu the bridge stand ka bai la naw hin tin ka ki pa sar tu ni keu na chu hi chan chi tan te keu ka ki pa nge sir